uma ngabe sikhuluma ngeloluthando siyasibuka yini isimo semnotho ngiye ngive bathi uma ngabe kude imali ekutheni umtimba awuthakazi kunengoma la ngaphandle yeah ngoba nemsakazo ngiyawulalela simelana yeah angisusho siyabobani kodwa nje khuluma mfundisi ngiyive ithi le ngoma nakunemali akulaleki yeah akulaleki nakunemali yeah manje noma konamali akulaleki yeah kusho ukuthi thina nje yalo siyaphishaneka la sithi hlupha ngokuthi ngakha malini ngelanga bese kunana abantu labanethi imali bona bakhathateka ngokuthi ngicitha kanjani le mali nangidawuphendula umbuzo wakho akusinzaba ukuthi kunemali noma ayikho kodwa inzaba isekutheneni watini ngempilo yini impilo kuwe imali liseko lekusekela lempilo ekuphileni hayi ukuthi imali yimpilo kunemali abaphila kwesimelane ayikho imali kodwa bafundzela ukuthide ngempilo nala ngesikhathi seValentine kuze kuphele kubhobodana kubangwa imali ake sifundzeni impilo yini kahle kahle sitothatha lokhu njengeliseko selibambisane nalamanye maseko isimame lempilo okay